Muke sesifize sifikile isikhathi sehlelo lakho lelithandayo nalihambe embili eSwatini TV naseveni lonke nje iTandla Nenkondlo. Ngiyathi ukuthi boso worried man ukuthi la Tandla Nenkondlo tita ungena nini ngani no sesifikile isikhathi and ngiyathi ukuthi wena ujabulile ukuthi sesikhathi sehlelo lakho lolithandayo. Namhla ke mbuka njengoba ubona lamva kwami ngiseNyitane High School lokhu isikole lesilaka nga Estegi. La eNyitane ke sithole umfundzi lothi you know what I love poetry. You know what I want to grow up with poetry man. Ekhuluma singisi uthi mana kakhuluma angitshela lokuthi yena ufika nje nekubeni ngisonkondlo ngavele ngaba motivated but ke mina ngithanzi lokuthi bese sikuphuse ngisikhokha sonke you know kumele bese sowuva ngalomnikade wenzaba ukuthi uthina ungisonkondlo uthe ke okay my stage name ngingisonkondlo wetinkondlo ngathi mina wena ungisonkondlo wetinkondlo daba sonkondlo nalabo labathanza tona tinkondlo tivele ke mbukele ukuthi usiphathelene. Ngumfana lomncane lophethele okuncane lokutholakala khona esahlukaniseka nombhalo wenkondlo. Noma ungabuthi umntukulu utakukutulela akutekele etenayo nasekakucocela. Ingani phela yena ungumcoleli wetoni emhlabeni uye ekhathalele labampofu akhathalele bafilokati athanze nensizane izitingi nabo bonini. Ingani ngithengisenge esigodlweni sakalobamba labeliphuma langa ngabe ngweva emajamba abathathu uNkulunkulu aboNkulunkulu. Ke mina ngiphelelwa ngemagama ekuphawula wena Sipawulo sicalo siphephe empeleni nawe sichasiso. Ingani phela nguyena lo wambulela bo Shadrach nabo Meshach ngangibona ngihamba ngikhuleka mina ngibethe bo Abraham nabo Joseph sengeke nisangithinza. Ingani phela na ubambelela akhe ligama kuyokhothama bakagama impumelelo yokulandzela wena emhlabeni. Ingani phela yena ulichamuke emachawla ambona adlala chaza yathi imbongi tambona tambonga tangoma tangoma ngengoma tashaya emathambo base bashumayeli sibashumayela base bahlabeleli sibahlabelela tase netati setiyakhuluma tathu uzusite uphendvuke ngoba umbuso welizulu sosonzele. Lo umuntu wenkondlo nombhalo wenkondlo. Ngiyabonga. Mbukeni njengoba ngikwethembisile ngasho futhi ukuthi sidaba esinayo sonkondlo wethu. Yes, nayo sonkondlo wethu wala eNyitane High School. Uthi ke yena ke ungusonkondlo wetinkondlo. Ngicabangile kumchubekisela ngasho ngathi ungisonkondlo wetinkondlo daba sonkondlo nalabo labathanza tona tinkondlo. Sengihlala naye ke Phila Dvuba uthi ichazela kabanti ke Phila ukuthi yena nepoetry ngoba uyasho ukuthi sona iminyakanyana ayinda ipoetry akusilethi kuba midze but nje sobe ngisonkondlo sikhathi and uyambona man na umbuku uyasho man ukuthi man this is a poet ubona ngale confidence phinze ubone bavame ukuthula ke lapha uthi uthi wena manje why uthule basinase bafika lapha ngempilo ube like okay you are a poet. Phila sewemukele ehlelweni iTandla Nenkondlo. Ngiyabonga mina ngiMphila Dvuba from Nyitane High School located Kalanga in Ziteki in Lubombo region. Okay, Phila, you are a poet. Do you have a stage name? Yes, I have. Ngisonkondlo wetinkondlo. Okay. The poets. Okay, why you debating sonkondlo wetinkondlo? I'm interested in creativity enivamalo lokunginspiration man bese sengiyakhumbula ukuthi wefotshiwe phela wena uyipoet. Ngize ngikhanze nami sengibita ngasonkondlo wetinkondlo. Kunesikhathi abantu bazama ukungiceka bangibita ngasonkondlo nangicala kubhala. Ngabuya nganiphinze ngilalela namavara ngikhanza nami sengiraya mangisho la kulela ami igama sengibita ngasonkondlo wetinkondlo the poets. Okay. Ucala nini ke kwende ipoetry yakho noma angithi ucala nini ukubona ukuthi uyipoet? Uqala ukubona ukuthi ngiyipoet ngicale ngekulomnyaka lophelile nababita iculture day la esikolweni. Ngathi khanza nami sengivela nami ngitshela ukuthi ngilomncane abantu batangiceka kepha abantu abesikolwane bangibambisa noma ngithi ngekitchen bengibakhanza bakhuluma iyona inkondlo yami sebazela abanye bangilingisela nami lokho kwangenda ngathi iva ngenkondlo kapoetry. Libito lami nginguNhlanhla kaBhembe.
head teacher eNyetane High School kuBombo region. Abantwana banemathalenta ngokuhlukahlukana kwabo kusemgomeni wethu sesikole ukuthi kokucala siqale siwafune siwathole bese siyabakhuthaza ukuthi labantwana abangabukeli phasi, abawathathe bakwemukele la kutawubasita kubaniketa sinkwa sakusasa. Iqiniso ukuthi isikole siyadzingeka but lo uNkulunkulu laphe khona ngikho kumgcoka kakhulu. Kubalengani bami etikolweni nakuyo yonke imisebenzi lehlukene. Ngicabanga ngathi isikhathi sesifikile ukuthi singabuki nje imfundo nekwema academics nangisho njalo ngelimi lesingisi, but siwanake emakhono nemathalenta lebanawo. Imisebenzi ayisatholakala inyalo. Bantwana bayaphila namakhono uNkulunkulu labaphe wona. So nabo batali ukhanze ukuthi unekufisa netindvo latatiko but umfana unemakhono naye lathide. Asibavumele bantwana bakwente lokho lokusenhlitweni yabo. Sitakubona kusasa nase sifikile isikhathi sako sekuphumelela ukubonakala ukuthi naku lo mfana vele bekakusho. Akhusateke naye abe ngilafisa kubangeka emhlabeni live lithuthuka. Ngifisile kwathi irole yabo thishela when it comes to your poetry esikolweni. Are they giving you attention? Bakulanzelele noma bathi hayi thine kwethu nje ukuthi sinaka umfana tifundweni kuphela? Bangilanzelela, bangigcugcutele, bangitshela ukuthi hayi lento ikhona, I can do it. Okay. Ekhaya bomaka bacabani nawe ukuthi wena siyawuva mani bathi sokucala umkhuba lesikolweni nasetindzaweni so tenda celebrity kanti phakathi nethathi ihambe esikolweni phila uyofunza. Siliqiniso vele ngekhona vele kulesinye isikhathi noma umntali kude umntali lafisa nje kubona umntwana wakhe angafunzi achuba enda ipoet. Sho ukuthi isiqiniso kude ngisupport ngile nganani ngile nginayo ngingimele ngokuthi ngiqhubeke ngisupport ngibangani bangibidela bangibida khona. Mrs. Martin, ngifundisa ulimi lwesiSwati eNyetane High School. Ngiyasifundisa nesingisi. So ngingisolwimi ngalamanye amagama. Ngifundisa nje lama languages, into yami. Hey, umfana nakafikela eNyetane usuka afike ekhaya. Ngoba vele siyawakhuthaza nje lamakhono kakhulu. La sikole nje siyafundisa kungasasiko mhlawumbe emakhono etinkondlo kuphela, kodwa nje manje ngilamakhono kunekulima, kunetekupheka, so music ukhona, kanjalo ke nalabo bosolwibi, nekwenta bo drama, nekubhala ama stories, so tindzaba tiyabhalwa naletinkondlo ke into yakhona vele bayabhala. Labanye nje sebaze base-university solo basachubeka nawo lamakhono. Yebo sibothishela siyati ukuthi vele kulukhuni ngoba nathi sibatali. Siyati ukuthi into lengavami kangwane. Ikakhulu kade mhlawumbe ngo South Africa sebake bakubona. But ke la kangwane nawuthi nje wena ufundzela ukuthi utabangisonkondlo. Kusete laba phambili sibabonile labatimbongi. Ngaphandle nje ukuthi sibonele timbongi tenkosi kuphela. So labantwana siyatama lokuthi nakafika la sikolweni ativeta vele uthi noma sikubona thina siseklasini sibothishela ukuthi hayi lo mntwana ngathi unelikhono lo. Akusiko nje ukuthi mhlawumbe into la yentela for ukufunza nalomdlandla nemotivation ikhona kuye. Bese sesiyamsonzelela sibothishela. Ikakhulu kade la sikolweni sinenhlanhla ngalokuthi kuba naleti khathi nje. Nyalo nje sesisuka kuwo i-culture day. Lapho khona labantwana almost the whole of first term sisuke sibagroom kuba voluntary ukuthi wonke umntwana angeta naloko lanako labanye batendela emakhaya emakhuleni bese ke sebafika nala sikolweni nabafika la sikolweni sibanika le platform uvele nje kunjengala ku-assembly nje sithi asekade ithele umntwana atishele inkondlo ngesiswati. Siyawakhuthaza ke omabili totimbili letilwimi lesingisi nesiswati. Ngalesihlanu nje kusuke kulesiswati so siyaswata nje impela. Bese banitekeleni ukuthi yini umfati ke mina ngiyafisa kunilobolela nginitekele yize nami ngingenato tingoma. Umfati insika lesinselikhala ephefumula kukhanye noma bakhala uculela kusokuna nakaphathanisele bona babona konke kuphelele.
umfati siselikhaya sitanekukhanya nakabambe Kristu tintfo tiyashintsha. Ke mina ngiphelelwa ngemagama ekunibonga Magabazi kulete kulonze emakhaya zinkulunkulu anigcine. Sengigcina ukuthi angishibe phansi ngedvulo Happy Mother's Day kuleti mbokodvo leti emakhaya noma kumadima tibe solodona difake imandla. Ngiyacela uze ungamcoshi noma kuhamba kwakhe ekhaya kuyofana nesingodo seyingcindlela kuyobagcina kwebantfwana kufinyelele likusaseni. Ingani umfati imbokotho leganzatime etenetsombuluko nasekumadima ekhaya. Hey, phela namhla ngumsombuluko. Sanibonani. Hey, nami ngiyafisa kutithumela ticelo ngibonge izengenayo imali emhlabeni uzusite umgcine leyo mtali nawusenayo emhlabeni. Lo umtukulu wenkondlo nombhalo wenkondlo. Ngiyabonga. Sanibonani babukele emakhaya, mina igama lami nguSiphiwe Nganzimanze, umngane waPhilane Sonkondlo weTinkondlo. Ngifundza eNyetane High School, ngifundza form 3A. Philane nguye umuntu emtayele nje umngane wami. Kuqala kwakhe Philane kwenta tinkondlo uqale ka form 1 that was 2022. Lokusho ukuthi kuqala kwakhe Philane etinkondlweni. Uqale naye angumuntu longatithembi nathi bese ngamadi ukuthi utaze afike esigabeni sekusangaza afike kubantu labakhulu kangaka. Ukukhula kwakhe ke Philane nangimbuka mina andikunehlangana kwami longichazile ngaye umuntu lotithembako. Although besithikisa ngaye sibangani basithi hawu wena bongisonkondlo boyini nje wena ungaba ngisonkondlo kwejana akamende wa give up lo ngoba nje lokuze kwangenta ukuthi angize ngimthembe kakhulu. Kuqala kwakhe nje uqale bambita nasemishadweni waqala nasemingcwabeni imingcwabo waqala wachubeka wasewendana nenginazana oyeta wahamba nasemiphakathi baqala bambita baqala nasekhaya kubo bamnaka ukuthi vele hawu lento yakhe kanenkulu. Sida supporta ke phila sida kuthola kanjani phindze sikuthole kuphi? Yabona ke leyo nginzaba nje lelikhulu. Kepha ikhona nje inombolo yami lebangangithola kiyo 79495575. Yabo etinkundleni tekuxhumana angeke ngize ngikhulume kanganani njengoba ngishito ukuthi nami ngiphocelela simo sasekhaya nje lesikhathi sanyana. Kuphela Ntube lesinaye Nyetane High School. Singamkhuthaza ukuthi akalichubeke leli talenta lakhe lebangisonkondlo alinake alithuthukise. Kucela kwami ukuthi akabalansise aqhubeka asinake isikole mbamba akhone ukuthi aphase kahle egcineni abachubeka futhi nalo likhono lakhe alinakile. Litawukhona ukuthi limside nekukhuthaza ke labanye abantwana lebanemakhono ngoba nangabe atawukwenta kahle aphumelele utawubatshengisa labanye ukuthi ungakubukeli phasi loNkulunkulu lakuphe kona. Dear Swazi people, may you drink this cup of poem and make me a poet. But I'm not a poet, I'm a messenger with no messages efonini yami but with dreams to drive a Mercedes kusasa. Nginte esifiso sekubamba abantwana bayiphile lempilo lengiphilako. Nalekati leli letike emva ekhaya mhla kuyokhanya kimi nalo ngilisusa. Naleti nyembeta lo mfati lodlubulunzela imihla nemalanga acokelela ukuthi manje ngifunze mhla ngiyophumelela nato ngiyotisusa. Ke mina isifiso sami akusijabulisa hlobo nebangani lethi mamatheka uma ngehluleka kepha kuphanisa yetitsa injabulo ngithokotise bakithi ngishintele lakithi. Nale mbhalo lengiphethe isifiso sami kuphilisa lapho kungafinyeli khona imithi nganibona bathi sine sofa sihlupheka lelakithi aliyoshintsha. Kepha lemikhuleko yalomfati emva ekhaya ngiyo leyo nqoba taba iphumelelise taba kungekudzala lelakithi ngidabe ngishintsha ize ngenayo imali kepha lokukhala lokho kwesikhashana. Ingani phela imvula imsiti umuntu longalimi phonto phumelela kanjani ngazana. Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami nguSinenkosi Ngwakamathe. Ngifundza eNyetane Estegi. Ngingumngane waPhilane Sonkondlo. Philane ngimati sukela ka grade 5, ngifundze naye sukela ka grade 5 till nyaluloko sika form 3. Lokusho ukuthi ngimati sengina 5 years lona ngumnyaka wes6. Okay, ekumatini kwami ngicala kumati azange simbone ezingathi umuntu lotobe akhethe inkondlo nje. Kephana kwathi masifika ka form 1 waqala kwavela kancane but singakunaki bengasimphele besinaka leyo. Kwabuya kwathi kwa form 2 cause na form 2 naye ngifundze naye eklasini so bekabohle asihlephulela kancane tinkondlo takhe eklasini kube mnanzi si-enjoye. Bona tinkondlo takhe latentako ngileti-buildako thine sibafundi nje tiyakha especially ngithi thine tiyasi-encourage nasemiphakathi nasemangweni
ndiyaba-encourage abamfana thole ukuthi noma ngabe labangafundi labangakhoni nje ukuthi etikolweni tinkhondlo leti-encourage-ako kufaka ekhathi nasemasompheni tinkhondlo letinye tiyafaka ekhathi emasompheni cause uke wabitwa zike sambita ngamcela kokuthi asendele lenye inkondlo esompheni so uyabitwa emasompheni nasemphakathi nasesikolweni uma kunemicimbi lethite uye asendele tinkhondlo etithite. Ngizathanda thatha leli thuba ngicela kubo bonke abalaleli lebalalile ngoma ngabe ikhona events lekhona ngoma ngabe ngiphi kungaba ngumshado kungaba nato tonke tintfo emasontveni ngaba ngema road show bengajabula kakhulu ukuthi angiside angisupporte ngenzaba tekutsi angibide ngimane ngivete nami lokho lokuncane engikuphethe ngoma lithi iqiniso nami ngimncane kona lo munye angakhuluma ukuthi umncane kepha ubuncane bami abisho lutho kule talent engiliphethe ngiyabona. Mbukeli sothi vele-ke nawe kuphila uyeva masikuthi nanikhondla takhe tinako mani lokuphila futhi mina ngiyahlola ukuthi wena udamsupport but-ke ngingaze ngikonele uyabona mos nawe uyadzinga lokuthi unathe mind nafuthi udzinga lokuthi ahamba unathe mind sitabonana emva kwelikhefu ungayinzawo. Mbukeli solubukele lona ihlelo lakho lolithandzako nalelihamba embili Tandla Nenkondlo uyati mos ukuthi la ekhaya kaTandla Nenkondlo asikuletheli bosonkondlo kuphela angisho wena ngeke sobe right ukuthi okay ngiyalobaletha sonkondlo nesonkondlo and then ihlelo bathi Tandla Nenkondlo which means setinkhondlo netinkhondlo no thina ngeke size sikwendele phansi ngeke size siyenze into lenjengaleyo le nkhona khona ke mbukele solo ngikhona khona estegi sithe namhla asite stegi man bathe kalanga kune art man lekhona there is poetry nema artist lento timvolo thi wena nawutibuka uthi lemfale na into ngemshini akufaka umshinini kwathi nje once kwaphuma kwabanje ngoba njalo but ke kwendiwa maswati akwenda ngetandla tawo nyalo ke sesikhathi sazo ukuthi sibone ukuthi lolo sendele umsebenzi etandla ngibani uthe kimi Africa and nani nimathi ukuthi ngiAfrica nini lenibuka ku social media nini nithanza tinto njengami niyathi ukuthi ungAfrica but ke khona balabanye labangamade kahle ukuthi Africa uthi wena umsebenzi etandla hlobo lunomsebenzi etandla la lendako Africa welcome to the show venga introduce mina ngithi ngiAfrica umbukela ufisile kwathi ukuthi ungibani wakabani uhlala kuphi. Mina kahle ngimandla Nkosi Lwazi ngwakashongwe ngihlala eStegi born and raised eStegi konke ngikwendela eStegi so coming to artwork yami lengendako I wouldn't say ngine limits because it depends na musically crafting konke ngiyakwenda yabo so kuya ukuthi kufike kuleso sikhathi okay yeah but everything revolves around the art. Okay ngiyabona nalogcokile at art now ungabe utshela nje umbukelo ukuthi okay since mina ngi-artist and nawe i-artist idinga timfolo tendako usinikete nje lokuconzene nako straight lovuka everyday ukwende ukuthi yini kahle everyday nje ngoba kusenje kulamalanga ngibhizi ngokuthi ngisitoka stolo seJerem Paul sesifazi eKenglisi umalandelazi eDallas Spaces bese kubana lesinyisa online another guy from States into enjalo ngivuka ngende lokho ngakhe boma card holders konke tikhwama shirts t-shirts but into lengi-apply kakhulu ngi-apply na i-print le ngi-inventile like ngi-discover last year so I call it kagogo print cause ever since ngayicala i-idea lecala ifike kucala kuvele nje kucabange lilondo so that's why most of the time tawubona lilondo la kule print then ngibhale bo Eswatini instead of Eswatini sometimes I use our code which is 268 yabo to prove ukuthi kusuka la and it's another way cause ngifake bomadziwo ma-spears there indlela yokucoca emasiko and stuffs letinto cause labanye ngibekusele in the near future khona longekalwati lidziwo yabo tinto kanjalo indlela ukuthi at least umtshengise ngisho noma ngabe use-States tamtshengisa ukuthi nalo lidziwo kusithombe into le kanje it's something like that kahle. Okay so since mina ngadi ukuthi Africa are you having a company le registered noma usafika you being creative and you say okay since mina ngenda tinto letihambisana nema Africans ngadibita ngithi Africa khamba kanjani lapho? Okay I haven't registered yet because bengisafuna kubuka ukuthi wendikani because we know kunema tax and stuff don't get into transfer register ngisafuna kubuka ukuthi khamba kanjani but it seems like tinto ti have promise ukuthi tahamba right. Okay ngiloko nje so far lebe ngisakubuka ukuthi kwendekani kucala but definitely this year ngifuna ukuya ngiza register soon enough into le pipeline lengibhizi ngayo late nje kulamalanga.
Coming to that, I feel like at 80 limit. Okay. Khona at 50 rand. Okay. It depends on that. I would say that. Kuya ukuthi nje ukuthi wena ufike namalini ufuna another thing. Sibantu. Kahle kahle we live with other people. Akusiwo sonke isikhathi ukuthi imali ngaze isikhathi ngokutshela. Because khona long base if another artist nami khona into ngithenga from another artist we most of the time exchange the thing to stand up. Okay. It's not about mali but coming to a person khona into lelingana yonke imali. But most of the time njalo into yami lengendawo ngistocka titolo. If we need something ngifocus kakhulu etitolo. Na into lengendawo because I don't have the time ukusenga khathi into tebantu kakhulu that much. Okay. Yeah. Sozofika nje kuniketeni titolo. Uqale nini kwenda lo msebenzi wakho? Sona isikhathi singanani? I would say it's a lifetime thing game. Okay. Yeah, into lengikhule ngayo because make bekafunza bomb economics, into tabo embroidery, draw and stuff. But nje kuqala nje ukuthi nami ngiyakunaka ngibengisebenza kulomnye umlungu bekuyishiswa together. She was from SA. So until tibani nakhulana nimswele with Jerome Paul. So that's when into tami taqala nami ukuthi ngibe like nami sengifuna ukutimela and stuff ngibona ukuthi kwendekani. So yeah, kwaba into le kanjalo. Okay. Kunokuthi ngicabanga ukuthi angichwe ngifuna kusebenza umuntu. Okay. Yeah. Alright, material oyisebenzisako na ungasithi nje kancane uzivetele ukuthi usebenzisa inani akukudureli yini uyakhona yini bese i-profit uyayithola na so sendele konke nje asithi ngilethe skipper so sidrawile are you getting profit noma uthena no I did it because ngiyayithanda mina i-art. Okay, honestly speaking ngaqala because ngiyakuthanza yabo lento le. But coming to material ngiya recycle ngi-upcycle coming to ngenda nje boma denim shirts ichi like the skipperless I don't wanna lie ngitopa pass lo. Ngenda kanjalo mina ngi-upcycle ngi-recycle. That's what I do. Because ngakhanda ama-bangles ngisebenzisa ikotela lo ma 2 liters boma acrylic those stuffs. Ngisebenzisa lama reject lama fabrics lo kanze ngithunga ngawo ama shirts and stuffs yabo bese ngicover ngawo. Kalali ngi-recycle. I don't buy much. Okay. I buy less. Okay. Yeah, but the profit ikona. Okay. I don't wanna lie. Alright. Ikhona impilo na into encourage labanye ikhona impilo. Dekani. Lawa amajini abantu bonke lahlukene nje leyo bekade kutonciphisa. Ujini le ngihlanganisa wona amajini. Lo bekuyi jacket yami lenzala nje le. So yeah, la bengithunga sigcoko la sasisami ngenda kanjalo la bengivala likhiki ngize ngakhele painting le bekunelikhiki la ngaphasi yabo. Lela la ngemvaleni. So ngenda kanjalo la le shirt leli sicupule singasatha apha kumake lesi la kwatsapha ilace yami lapha ilace yami lokasanyende then nalo bekusicocule ngathola sengitithola kumake nathi. Okay. Yeah, so Baphuma shirt eyi-1. yeah, everything is from scratch kahle kahle. Yeah. Yeah. Sangiloko nalethi gcoko. Yeah, everything is from scratch la. Challenge ebakhona. Yeah. Then you paint. Yeah, because ngobe kusele nje kulesi ngasidala spesi blue patelo lokhanya very light possible ka solo denim nje bese ngadaka letinye fine need a certain color. Ezike iminyaka ichubeka ufise ini yini futhi lo ofisile ukuthi asivele sisibukela njenganyalo singakusita ngakho. Lo ngufisele to take my brand further. Make it a big company. Yeah, what into kanjalo. For sure, probably overseas. That's what I wish. Kakhulu. Now so ubona isikhathi ITM ka Alibaba, I understand something like that. Akusiyo magic. Yeah, it's a matter of faith and belief, the passion. Believe kanjalo. Okay. Game. Lamanye amasathu ufisile yini kwafundzisa especially abantu abesikolo njengoba ba interested kakhulu because njalo I've got 2 especially nje munye ngimfundisi wakhe ama-bangles. Yabo. Nako lo ngwendawo lo munye ngifuna kusukela ma-waiting rooms ungapay nje due to le ndlela la ngiyo yabo ngibonile nani bantanga lapho sho ukuthi kanjani almost onke the waiting rooms khona nje mina ufunze central bombo central uyapay nje naye but I'll take him there naye. So I'm trying to do SOS ngifuna kusukela into njani ngende clean up campaign things like that khona store recycling yabo because ngibonile napha for sure things that ngidinga ngolini bantanga la. Yeah, I think we need things like that change more than money. Okay. Yeah. Ngala nje we need change more than money. Okay. Yeah. So la bangasita ufise ukuthi bakusite ngani in terms of growing your company. Ngaphandle kokuthi sithe stock support kuphela. Yini lenye lofisile ukuthi ungabanjiswa kiyo ukuze ukuthi ugcine nawe unale company lo show.
Definitely, I would say everyone will say it's financial. Won't come to financially. Not lying. I'm it's financially. Yeah, because I need to get my own space. Because I'm going to say share space, share staff. Because share staff cool. More than the space staff. So no manga ithola so far the income ngithola ko inetisa ukuthi ngcoverisha the needs that I have nalokho lengwendawo but ukuthi ngiholele lomunye umuntu singasiko ukuthi ngakhona kumholela like vele fully because nayo ngakhona kunaka umndeni or something into njalo but yeah those are the things that I need kakhulu. Okay, yeah. Sisete ke tokusita ngokusupporta sitakuthola kanjani sikuthole kuphi? I will say okay khona like you got me on Facebook which is Africa with a K in brackets Africa Legendary, then on IG which is Africa_Legendary, then on WhatsApp, and yeah, like my calls I use the number 795903220 mostly for my business side. Then personally it's 78280-727. All right. Then my email it's lwazishongwe with a zy@gmail.com. Mbukele sathi bona lo msebenzi lomuhle lo wenziwa abantu bakalanga ngiyasho mani ukuthi nawe nalo sekhala solo uwenda umsebenzi wakho ufihla uyasho mani ukuthi hayi man why am I wasting my time ngilifihlelana lidoyela lami ulifihlelana vele wena eqamelweni awusalikhokhela nase kitchen ngoba ngiyathi ukuthi na ulikhokhela ulibeke lapha kitchen ikhona ngilotala libone endlini athi hayi man yade mami singakho imali ngana info nayo yade sisi singakho imali ngana lidoyela lakho loselulibekile lapha nawe wena sonkhondlo umusa mani ngitibambelele uhlethileni kwene njani why when ubhala ubeke lapha this is not a diary yakho kuphela i-diary lengimele ibonwe ngomhlaba wonke so that nawe utawuba ngilo sonkhondlo lokumele ube nguye ngoba uyati mani ukuthi unguye sonkhondlo but ubele ukuthi I'm a poet no I'm not a poet wendani kahle kahle phumela ebaleni bantu bakubone mani ugcame ubonile mase ukuthi bosonkhondlo bendani abantu bambelele balikhokha khona labo futhi ke nawe mbukele basupport phela abangathi baphumele ebaleni bamfa bebantu bese sothi wena hawu lona yena ngoba smart no we can't wrong asiqhubeke nje sibasupport bathe khona ukuthi nabo baphile bakhona ukufundisana labanye siqhubeke siphile sonke sitabonana ngembukele evikini etawo ngaso isikhathi esifana goodbye and God bless.